Non gradi. Ma non sto Tanto poco. Stari babi pensa banda, sino pensi pensa, stari babi pensa banda, sino pensi pensa. Dali bombo, da sino pensi pensa, dali bombo, da sino pensi pensa. Dali bombo kari gre, dali bombo poštenje. Staro babo nada te, da smo mjesto naše. Staro babo nada te, da smo mjesto naše. Dalio bombo, naša novico na kuši. Babo ujeva, naša novico kameraj. Staro babo ujeva, naša novico kameraj. Dalio bombo, naša novico kameraj. Dalio bombo, naša novico kameraj. Dalio bombo, kari gre. Ratada, ratada, ratada. Linde fiori. Ma dai! La montagna, quel mazzolin de fiori che vien dalla montagna. Ma guarda ben che non si va. Kaj si tako kontenta? Madonna che me ga spaventassa. Sanremo. Sì, ma che Sanremo! Guarda, ieri in orto, guarda che scrivo in gruma. Le grazie di Dio, stasera che faccio mio baby, un minestrone di verdura e chissà che non lo alzi un poco su e stasera. Pensi che ta tua meneštica ga bo hitla gor. Čakajte, lahko malo bolj skupaj, jaz se opravičujem, jaz sem upi, me veseli. Ja. Chi sto qua? Un foresto? Maj vidna, sigurno je odgor. Jaz se opravičujem, ampak veste, kaj iščem? Beluše. Beluše, to so take zelo dobre rastlinca za... Koga? Vidiš, on je šparožin, Ja? Kamor je šparožin, on je kao šparga. Samo moraš jesti v graju. V Rubidu. Ne, jaz v Rubido ne bom hodil, lepo te prosim. È la mia amica Pina. L'altro giorno le voleva fare 2 sparsi al marito. E povera donna le si andò su per la graia. Si è tutta sgraffata e le ha fatto proprio un 2 sparsi al marito. E lui, brutto porco, e gli era in cantina a traversare il vino e a ciucciare. Che te dico una roba, e il ciuccia sa, è come se il bevi lui. Sì. Čakaj. Je rekla, da njena prijateljica Pina je šla dol po Zdule in se je zakotolala dol po graji, ker je šla pobirati špargo. Špargo? Ma kje je šla? Je šla po korone. Ma lepo te prosim, korone, ma korone ni že leto in pol. Je zastopu dol po koroni. Je šla po pivo? Ma ne. Ne je šla po pivo. Ne, je Kaj je šla. pol? Vidiš zemlja, tako po zemlji. Je šla dol po terasi. Vem. Tako povejte, ne. Joj, zadnjič sem bil tukaj in sem tudi jaz šel dol po terasi in sem videl ene čudovite rošte, take viola barve. Ma, jaz ti priznam, 8. marec je bil, sem pozabil nabrati rože in sem mislil svoji ženi prinesti en buket. Ma, kaj, artičoke si pobiral? Ja, ne vem, ali to je artičoka. Ma nište on zdaj za pobirati te ruže od artičoke. Najprej pride glava od artičoke, bolje pride ta cvet. Znaš ti kako se je artičoke? Ne bi vedel. Te conto mi. Ja? Prima di tutto si dice in italiano carciofo. Carciofi, Sì. carciofi, Non si li mangia col piron, ma con le mani.
e se mangia foglia per foglia e se ciuccia così. Ne da capire? Sì. Kaj je rekla? Je rekla, da artičoke ješ z rokami. Eno moraš jesti list po listku, se musa. Hoče, da bi jaz rože jedel. Ne. Bom pa že raje šel na bobiče. Oh, Santa Maria! Bobici se dici, Ma te reco bobici, ah? No, non te l'ho detto. E adesso ti dago anche la ricetta. Allora, per fare buoni bobici, devi avere il formentone di latte, te devi fare il pesto, te devi buttare dentro un po' di porcina o le crodighe. Te me ga capisci? Sì. Kaj je rekla? Je rekla, da za dobre bobiče moraš staviti nutre en lek. Ne, prvo moraš napraviti tacanje Koga? za seko. A, Zaska. Eno polje moraš dati en lek prasca nutre ali kuže. Eno moraš dati tudi mlad fermenton. Mlada koruza. Mlada mora biti, si zastopil. Zastopil. Vamo pa jaz eno stvar povedal. Da čujem. Imamo eno skupno stvar s centralnim delom Slovenije in z tem delom. V centralnem delu Slovenije rečemo, za vsako obarco, pa naj bo zelenjavna ali pa mesna, mora en prasec noter stopiti. Ajde, gremo mi po prasca. Homo po prasca. Homo. Maja, prasec. Kje bo zdaj ta prasca tukaj le? Alo, nisem našel prasca, sem našel pa dagance. Cosa vuoi? Cosa da Dagne, to so take zelo fajne školjkice črne barve, za prste polizati. Cosa? Calaso la testa, la glava calaso. Oddio mio, il gai pedoci, andiamo via che mi sa tutto mi spizza. Ta bod, ona ni zastopila nič, je pensala, da imaš uši v glavi, ki ponaša se reče pedoči. Čakaj, kaj, ona je mislila, da bom jaz uši jedel na buzaru, ali kaj? Ne. Imam pa že raje ribjo čorbico. Oddio mio, cosa vuol de nuovo? Brodet. No, brodetto. Dobro. Ja, brodet. Reci Marija, kako se naredi dober brodet? Oggi sono in vena di darti le ricette. Per un buon brodetto che ci vuole tante qualità. Prima di tutto te devi conoscere un buon pescatore. E te devi dare tante qualità di pesce. E dopo te fa un brodetto. Che è una bontà di Dio. Te me ga capisci? Sì. Kaj je rekla? Je rekla, da za dober brodet moraš jemeti dosti sort rib, več ko jih imaš, boljše je. Dober? Za dober rabim ogromno rib za en dober brodet. No, brodet. Brodet. Šavor. Čak. Kaj pa zdaj šavor?
Oh, Santa Maria Vergine, Chi è? ascolti me ben. Ja. Allora, per un buon sapore, sardelle in sapore, se dici, te devi avere le sardelle fresche le devi essere, e te che devi mettere tanta scivola. Ti me ga capisci? Si. Jaz mislim, da je ona rekla, da mora biti sardelice na freski. Ne. Ne, je rekla, da za dobre savor moraš imeti freške sardele, eno dosti čebule. Oh, sì. Savor Te dà l'anima, te me ga capi? Si, kaj je rekla? je rekla, da dober savor je za dušo, se slabo. Ja, imam jaz eno stvar za dušco privezati. Dajta malo povoha tole. A veste, kaj je to? Ma questa schifezza, mamma mia! Tole je alkoholni zvarek. Oh, Santa Maria Vergine! Pri nas mi pijemo La grappa bevemo qua, noi ci c'è la grappa, sì. Piješ grapo, da greš v grapo. Sì, Pojmo, sì, v grapo. sì. Hala. Emo, hala. Ona mi je rekla, da sam belmo leto, ona mi je stavila eno mačurbeto. Ja sam bio u Trstu, pjaca di kordoni, ona mi je dajala eno pes bomboni. Ja sam bio u Trstu, pjaca delle erbe, mi sono innamorato in 100.000 serve. Ona mi je rekla, da sam bel ragazzo, ona mi je stavila eno mačurbraco. Ona mi je rekla, da sam bel moreto, ona mi je stavila eno mačurpeto. Ona neće pit kafe, ona čikolato, ona pensa scende a sta, da son šolne glato. E že foresto, ma che piaci ciucciato, ma Na grabi. Ampak jaz sem bil prejšnjič tudi tukaj in sem jedel en golaž z enimi testenicami, ko so bili tako kot ene mašance. Oh, Santa Maria Vergine! Fuži. Čuti, foreš, ko se ne boš en lek navaviš rajati po naše, te bom zavila kot za fuža. Ti bom jaz dal, jaz nisem noben polž. Ne, fuž. Reci, me, kako se naredi pri nas, kada se naredi fuže. Ascolti me ben, che mi è venuto già mal di testa di te. Allora sì. che ti dico? Una volta i fusi se li faceva per le grandi feste, per Natale, per battesimo, per matrimonio. E non è che sei qua, impareghe alle nipote fare i fusi, così quando le si sposerà le ciapperà il marito per la gola e la tradizione andrà avanti, non andrà in malora tutto quanto. Te me ga capisci? Si. Kaj je rekla? Je rekla, da za narediti dobre fuže, en bod so delali fuže, kadar so bile velike fešte. Aha. Kadar je bil pir, Kaj? poroka, Poroka je. kadar je bil božič, Božič je Božič. ja, krst. Krst je krst. Eno, da te none bi mogle navaditi naše vnuke, delati te fuže, kako ne ta tradicija bo šla, hošti v maloj. Ja. Marija, sveta. Pogledi Sì. Margareto. Kje je Margareta? Tam dol, ona, njen papa je bil pek. Aha. Eno, jo je navadil, vidiš, ona je navadil peč krep. Eno, zdaj, kadar ona mesi kruh, tu vonja, vse vonja, povedi. Ascolti me, Anche da slišem. ascolti me. Eva. Ella quando la fa il pan nasce tutto il paese
E sa cosa serve per un buon pan? Una buona farina e le mani, te mega capì? Con le mani te devi lavorare. Sì, figlio sì. mio, te mega capì? Sí, lepo da prosim pomagati. Ona se je zaljubila vame. Hoče mani. Da so vrate nomadi, Bože, ma kaj so za stopoti? Ja, da me hoče mani, počučam. Je rekla, da za dober kruh mest moraš jemeti dobro moko, manjka roke, z rokami moraš mesiti. Tako? Ola. Ma tu zna, kaj se navadil ta mož, odkar je prišel las. Niente non sa. Te dico Čakaj malo. Točno vem, katere so sestavine za fritole. In sicer moka, farina, sladkor, cukero, jajca. Caro mio, ti te pensi di saper fare le frittole, ma non è così. Per fare buone frittole ti devi avere una buona grappa e ti devi mettere un sluk nel paston, così le faccio messe, sì. un sluk nel paston e un sluk nella mia gola e viene le frittole che solo Dio sa che buone che le è. Te mega capisci? Sì. Je rekla, da si se navadil en lek, kako se dela fritole, ma za dobre fritole, buona, da en lek grape notri v fritole, en žluk lepo dol pohrlje. Zdaj pa zastopam. Se pravi, če hočeš imeti dobre fritole, moraš dati noter malo alkoholnega zvarka. Ambot foreš, za zmeraj foreš. Na kafe bomo skep. Ja, tako je, ja. Porešti ali pa primorci, kdorkoli, na koncu gremo vedno na kafe skupaj, a ne? Ali pa na otvoritev tele razstave. In sicer so tole zakuhali, ker so gušti, društvo Ambot in seveda naš Ubal Trkosic. Zdaj vabim na oder našo Tanjo, predsednico. Dober dan, pozdravljeni in dobrodošli. Hvala, da ste se udeležili tega za nas pomembnega dogodka. Ambot letos obeležuje 20. obletnico neprekinjenega aktivnega delovanja. Naša energija je usmerjena v ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Organiziramo različne delavnice, sejme starin, restavriramo staro pohištvo, različne veščine prenašamo krajanom preko študijskih krožkov. Dnevi evropske kulturne dediščine so odmevni, večkrat pohvaljeni kot primer dobre prakse. Vključujemo se v prostovoljne in čistilne akcije, sodelujemo s sorodnimi društvi, ustanovami, šolami. Učimo se od še starejših in prenašamo znanje in veščine mlajšim rodovom. Aktivno sodelujemo na prireditvah in obeleževanju krajevnih in državnih praznikov. Uspehi posameznikov in celotnega društva so bili večkrat prepoznani in nagrajeni s pomembnimi priznanji. Letos smo prejeli tudi Tartinjevo priznanje. Leta 2017 smo pod temi čudovitimi oboki razstavili projekt Štorije od Ambot. Danes pa prikazujemo nov projekt Gušti od Ambot. Za izvedbo te predstavitve se zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izpeljavi celotnega projekta, od koledarja 2023 do današnjega odprtja galerije na prostem. Zahvaljujemo se Turističnemu združenju Portorož, Hoteli Sava, Okolje Piran,
Porto DOO, Mešanemu pevskemu zboru Georgius, številnim posameznikom in podpornim članom društva. In seveda nekaj več o naših igralcih, ki ste jih videli kasneje. Cari amici, cari concittadini, benvenuti alla nostra manifestazione in occasione del 20° anniversario di ininterrotta attività della nostra associazione. La nostra energia è sempre indirizzata verso la tutela del patrimonio naturale e culturale. Organizziamo numerose attività diverse, dalle fiere dell'antiquariato ai laboratori, il restauro di antichi e vecchi mobili e trasmettiamo le nostre abilità alle generazioni più giovani. Gruppi di studio, giornate europee del patrimonio sono le nostre manifestazioni privilegiate. Siamo inseriti da volontari in azioni ecologiche, collaboriamo con associazioni simili, istituzioni e scuole. Impariamo dai nostri predecessori e soprattutto siamo il tramite per le generazioni più giovani. Siamo attivi nelle manifestazioni locali e in quelle nazionali e i risultati di singoli soci e di tutta l'associazione Ambot, che vuol dire c'era una volta, sono stati riconosciuti più volte e premiati. Infatti quest'anno ci è stato assegnato il riconoscimento Tartini. Nel 2017, sotto questi meravigliosi archi, abbiamo presentato il progetto Storie di una volta. Oggi uno nuovo, Sapori di una volta. Per la realizzazione di questa nostra mostra all'aperto ringraziamo tutti coloro che in qualsiasi modo ci hanno aiutati a portare a termine insieme al calendario 2023. I sapori di una volta, devo fermarmi, un augurio, un grazie soprattutto ai nostri sponsor che la Presidente ha già elencato. In današnje Gušte od Ambot bo predstavil avtor in idejni vodja, usmerjevalec in organizator, naš častni član Ubald Trnkoci. Halo? Za čuda. Lep dan se je naredil in vesel sem, da ste tukaj. Morda malce drugače začetek. Začnimo s pregovorom, ki pravi: jemo zato, da lahko živimo, vendar pa ne živimo samo zato, da bi le jedli. Predstavljajte si sledeče prizore. V toploti kuhinje se v loncih in kozicah kuhajo razne jedi. Skupno kosilo. Družina je zbrana, sproščen pogovor. Prostor je napolnjen z vonjavami in okusi. Vzdušje je sproščeno. Nostalgija? Preživela romantika? Verjamemo, da ne. Verjamemo, da je to preprosto lepo, da je to obred, da je to vrednota, ki jo moramo negovati. In prav to je sporočilo, ki je bila vodilna misel za današnjo razstavo, rojena in ustvarjena v Ambotu. In smo zagrizli v zgodbe polpreteklih časov, naših ljudi, našega prostora. Veliko dela, več kot smo si mislili na začetku, ampak če sta zraven srce in duša, potem gre in je tudi šlo. Trajalo je več kot 1 leto in prostovoljnost ni ugasnila. Še vedno je tu, tudi danes,
ko vas vabimo, da skupaj podoživimo te zares lepe naše zgodbe. In na koncu so seveda zahvale. Seveda si prvo mesto zasluži ekipa Ambota. Veliko nas je. In če bi našteval, bi prav gotovo koga pozabil. Kaj ne, Miro, naša Marinči, Graciela, vsi Ambotovci, vsi, ki smo danes tu z vami, ki ste naši prijatelji. Hvala tebi, Igor. Hvala Georgiusu, Daniel, hvala. Lepo je bilo. Še trak prerežemo in si lahko vsi ogledamo to, kar smo skupaj ustvarili, ob tem pa tudi kaj lepega prireznemo. Še enkrat hvala. È troppo bello per non tradurre almeno una parte. Mangiamo per vivere. Eppure non viviamo soltanto per vivere. Rappresentatevi questi quadri. Nel calore della cucina, nella pentola, nei pentolini si preparano diversi piatti. Il pranzo è comune, collettivo, la famiglia è raccolta. Il dialogo rilassato. Lo spazio è pieno di profumi e aromi. Bello. Nostalgia. È forse un romanticismo superato? Crediamo di no. Crediamo che sia semplicemente bello perché questo è un rituale, è un valore che dobbiamo coltivare. E proprio questo vuole essere il messaggio. L'idea di fondo, la linea rossa della nostra mostra, nata, creata in Ambot. Zdaj pa je čas, da otvorimo to razstavo. Graciela in Marina in seveda Hubert in predsednica. Tako. Voilà. Tako, dragi, sedaj je razstava odprta in čas je, da se nazdravi tudi s kozarcem Malvazije. Malvazije! Srečno! Voilà. Voilà, gremo vsi skupaj. Bravo, priklonimo se. Voilà. Il pop. Ljudje smo enaki, po črki zakona, samo eno je človek, a drugo je mona. A vsi vemo, kdo je Ivo Dajnik. Taki kot Ivo ne spravijo na